Nithengio muno makiria mwandiki witu wa mohoro wa boi wa wanjihia nundu wa riboti tugira mbere ati Kenya no mathiete na mbere na kwiyandikithia na njira nene guku bururi-ini niguo kwigwatira huduma namba. Na toria tukorirwo tukiona ceceni-ini nyingi cia wiyandikithia ni ati Kenya aingi ni makoretwo makiyumiria na njira nene riri itigarite thiko igiri tu nigetha wiyandikithia uyu ukorwo ugitiriha uhoro uyu makiria na mwandiki witu wa mohoro. Mihango ino niguo gutigira ati ni akinyira Mukenya wothe bururi-ini mwena wa Kariobangi North guku mucii munene wa Nairobi. Mihango ino muthenya wa umuthi itwarirwo kanithaini wa Church of the Lord, kanitha uria utongoragio ni Bishop Jeremiah Waweru, kuria etikia oro ndomwe na muingi kuma mwena ucio megwikinyitie na njira nene. Kwa majina naitwa Teresa Watere, mimi nimetoka side za K South. Nimekuja kuchukua huduma namba, although mimi sijui big deal ni kuhusu nini, lakini najua itasaidia maisha yangu ya mbele. For now naweza taka kuhimiza vijana wenzangu wenye tunatoshana na mimi, wenye tuko kampo, wenye ni wadogo, like tukuje tu huduma namba kama umefikisha 18. Jua wao ndo tunakwanga mang'aa sana, tupendangi vitu hivi. So like mkuje huduma namba, inasaidia, ni poa, si process kubwa. Najua mnaogopanga kuuliza maswali, so ni kitu tu kidogo. Siku ya leo tumejitokeza hapa kanisa ya Church of the Lord. Tuko huku Kariobangi right industry. Na tuko kanisani ya Church of the Lord, tumekuja kuchukua huduma namba. Na kusema ukweli, wa Kenya watu wamejitokeza wengi sana kwa hii kanisa. Tumefurika kwa umati mwingi, maana tumejua hii huduma namba venye tumekuja kuichukua itatusaidia. Aria megwikinyitie kanitha-ini ucio nimeretheire bata wa huduma namba. Utakapochukua hii namba ya huduma namba itafanya document zako kuwa safe. Hautabeba document zako zote. Ukiwa na license, ukiwa na kitambulisho, ukiwa na kitu kingine chochote ama hata birth certificate, hautazibeba zote, lakini ukibeba huduma namba utakuwa document zako ziko safe, na ukibeba utakuwa umebeba kitu chako chote. Etagwo Wairimu wa Muingi kana nyina wa Sehe. Njokire muthenya umuthi kuoya huduma namba tondu ona ni ndona ni rateithia muno. Ni undu ona ugithie gwetha wira mundu ni etagio document nyingi muno. Na yu document icio ni guthiaga uguo rimwe cikora kana cikahia. No wena huduma namba iragukwira maundu mothe. Uguo ni rarahisisha ni rakurahisishira maundu. Uguo twi guku kanitha-ini wa Church of the Lord, na no tumurie wothe utoete huduma namba atuike wa kwiyumiria na njira nene, na nigetha atuike wa guteithika thiini wa muturire wake. Tutikugia thina ringi, ona tutikugia ruo ringi, ni tondu miturire itu ni gutuika yani ya kuhutha wona tuoya huduma namba. Ni mihango egwikinyitio nginagia ni namba nene ya arutwo aria megutiganirie mathomo mao na kuhoya rutha rwa gukorwo makiyandikithia. Kwa majina naitwa Merinduta na nimeokoka. Tuliamka asubuhi na mapema tukaenda shule. After kwenda shule mama wangu akatujia saa 1 akatuambia tunaenda tukachukua huduma namba, tulikuwa tumechukua. Mimi pia yangu nilikuwa class sikuwa nimechukua. Tukakuja tukapata kwa barabara watu wamejaa. Tukaanza na Kariobangi tukapanga line, tukatoka hapo tukaona imejaa. Tukazunguka tukaenda mpaka Huruma, tukatoka Huruma tukakuja mpaka Kariobangi, tukapata watu huduma namba, wametuhudumia vizuri. Chifu munene wa Kariobangi location we Peter Wero ni oriti Kenya kwiyumiria na njira nene kwiyandikithia mutaratara-ini uyu kuona ni megukorwo magiteithika hanene hamwe na kugunika na motungata ma thirikari rire gutigaritie thiko igiri tu niguo mihango iyo ikorwo igitiriha. Uria ndingenda kwira andu oro wa namba ino iraheanwo, na niyo namba igwitwo huduma. Ni namba ina bata muno hari ithui aikari a Nairobi na thiini wa Kenya yothe, kana Mukenya wothe hari ari ona uri urithi uri nja ya bururi wa Kenya. Namba ino ni iratuhotithia gututeithia maundu maingi, tondu uria andu marathire makuaga documents ciao magithie maundu ma thirikari cia thirikari. Riu maundu macio mothe ni maguthira tondu uria mundu athiaga kuita kibande, athia kuite NSSF, HNF, driving license, title D, na maundu macio mothe makonai na maundu ma thirikari.
riu namba iyo nio mundu akuheo nigetha ugathie umikuite ire gutigaritie thiku igire niguo Akenya makorwo makiyandikithia na huduma namba. Muingi kuma mwena wa Kariobangi nikio gitumi makorwo magikinya na njira nene kanithaini wa Church of the Lord guku mwena wa Kariobangi niguo gukorwo makigwatira huduma namba. Ngiribotera Gikuyu TV ritwa riakwa ni Muiruri John Mo.